Кудахадынс зылон информацион фарыштықшын адыл журналисті савыр мазылықтай пайдакынынс сықышты шаварынс шырашмы шермаксатты гангайы. Кудымы сықожы журналистер мағадымын хорзинатқышы мысыя хошай адымыншы дүнием барынад вжарырдам ждахым. Осы фарштаты вадылабун республикай арыштырсы тымбылыштол. Амбырды шайрагнышан уасқыш читыфалтардин адытықай арзурын. Уймамарайр ташын адымы хатты тықшынсы ахар синетті ишудом савыр аргоңждақсы уй. Архайттойсы бирі адымы хатты тіміне варты. Удонимы сагат Кавказы федералон жылдай уашчыты. Шақудымығышқы зылон информацион фарыштықшын адыл тыңға қадынс күт хоржырдым, авто обжарырдымдыр. Мазалта арыштырсыт пышыл мондины управлениен ражамынд, ама пышыл мондины ахорадон фонды қаппаришай. Сагат ирыштоны муфти Хадивак Аршиды Патрас күт бафи пайттафтымай. Ныртакка ахам конференцияты штыра қажышты адымы хаттыты амахарсинатты рабаракканынан. Очередное мероприятие, которое... Асмазал ю омаду вахатты арашнерсид. Нартаккана республикой архаем там был штолхыжым. Ишнам бира важджита. Шафылдар на шахаг республика тайдар.